Kulumali Shabile Sil Liqaqua Jesucristo Hox Ibaon San Juan. Chirichicaín cooli Jesús junpac ali palao re Galilea, Tiberias ajuine yeman cre, di palawan. Utnabali tenamit ke taqen cresh banak na ke rilak lishnin qalru e dalil kilakshbanur ikine bityah. Tohanak kitaqek li Jesús chirutzur, utkik ohlak aran rochbene lish solom, tanachok chak li Pascua, lishnin e la judi, nakishtaksilir loba li Jesús kirile likila tenamit yoke chuchal krikin, utkishire la Felipe. Bartolo Pokwa, Rete Kwak Emay. Kishayin chalresh chalbalrish, shbanak aknashnaw chius karutish banu, kichak la Felipe. La haikal tumin chikwa, inkata zaklok renaketsa bayak chishumhon kaleb. Tohanakure bish solom alah Andrés Ritz en la Simón Pedro kishcherre. Wanarin hun li al Juan ho shkwa utkwib shkar. Aban, kata shaktish banu in, rerik iletenamit. Kishchele Jesús. Yo makep chilang litenamit. Aholi rashpim salinaje jaan, que ilang epiquin cuanque tana o bakmil, tohanak li Jesús kishchap epikwa, que chushin ut kishheki re likoh ke aran, o kanakui kishpanuri kine likar, kishkere hokial likerach, na que kohlak chor kishkere bistolo. Shokomak lirela likwa, renak maka tatzehman. Que shok ut kish no hopresi, kap la huchakach, unesrela li o chikwa, li keshkwa, nak ebritenamit ke ril fishnimal etalil kishpano li Jesús keshche. Relik chikyal, nak ain li profet, li tento takulug sabrichol. Au de Jesús kishkere tal nak chalke bre chishkampal re teshke shoch akwabech, o kanak ki elilik wichik salitzur chhunes. Ratin likakwa
ya